Akariba mwiriga jwa Kirimene wodi eruire rwarera na kurubantere chianjo tene na ruibagitite maandamano na kwithukira njemwe ire mwekuru wa baire agorirwe mwekuru wa mbere agukua na kumwenga kumakiri njeje akirikana na kunyamaria ana ba mwekuru wa mbere na kinyamukuru mwene njeu na kuringana na Akariba ubara bakujirite na barabumbeta kutha bakiujurwa ni muthuro ni ati mwekuru uju ethiritwe akiendera ana bawe na gwatana ba mwekuru unge bya Korea na kinyamukuru nawe araraga kanyomba gateno mattress akwie na kiugo kya ng'ombe. Jau ni maandamano jaraja gitikite ntore ya njotene Kirimene wandine eruire rwarera na jo jaja te maandamano ja withire ende ni maandamano ja kwenga muntu nja gukaria atiri ntumurume omwe ntura mwekuru wawe gukua na gurire mwekuru ungi indi mwekuru uju agarukite na gutwika nyomo na aria atwire kunyamaria na bara ethire nja iu batone kioto kana kinya kuria bwega watorutha ro kuona TV kana gucetha nawe mukuru mantu no jajau na aria niwe urangu na kuruga mwankira kiraro baragero nyombene imwe ite na matrisi kana gintu ya kuikunika na nikyo kintu kithuritie mwirika junthe na bagwa gutungi bokugita no bengire mwekuru uju amwe na ndama yawe tuciumiritie narua na muthuro jo munene community yonde ya ntura ya Kirimene na njotene nontu bwa jemwere rikitie gututhuria muno ya Samson Thuranira iria arikitie mwekuru arikirie kumutiga aragura mwekuru ungi ena twana tuthatu na twana tu twatigirwo tuthatu itwatesekere muno na aria twakarire nthi kinya tuyatongeria tureta njeu turakujira kweli mwana mama ngitandene gitina mattress na no kuburi mama na ndi tuja community twathura muno na twajukia tuwe kumira twinde twenga mwekuru ndene nyantureje no ntu mwekuru tina kiao akarita akate ciere kana atena mwana na we na mwana wo more arikitie kumenyera no thoma irambundi ora ndakaranki karanya na turinki bore ina takana kari iro bambire mantu ya thine kana kau bambiri tu nya waga ungirukia kana kau akale nako no kanyira ikigwake kinya kithomo kiarema na ndajukiria kana kau ndagaikia skuru ntukwira ndagaikire skuru ndeja kirithe mbere ndakajukia mweri jumwe kena bono ntubo uge babure makana ni rongo aturi baba kugitate bakuga ndeta na kana kau mweri jumwe ngeta na kau mweri jumwe kana kau ati nyangu ana arega kumenyera ana na arega kuthomithia ana ati mwana athomithetie na ibo kuona inyomwe to ugu oreto na ndi ejite na ndi na iko muturi ari na kuma nari ithimo twaringa nikenda mwekuru nwe nontu na yukiria kana kau na areta nako na ena bo bakaranja ba stare nontu na ndi ibabwire ibo ibakinyire nontu ana nabo no thina bakuria kweba ndi twana tu tugutese kouri mukuru mwene nja wewe ngwa aritese kabungana mukuru mwekuru uyu community ji eriuga irenda aume ke community puru na thame na urio kamukomborithia kwia kana tuigwa kwangania batu tugeta njeu na tutitiga njeu karibu ega arua kiriro kia njaije kia bakinyere gukurukira barua ire yandikirwe ni mwari ura mukuru batarire ura njaye garukite na gutwika njana na bakuthithia uthuthuria bethira mantu jau jonthe ni jauma mwanga karaga kuru iko kajukiria tuwe kwandika barua karandikira mwiriga barua na area manager na rira twanere au turauga tutikira na tutikira nontu mwana au kithe akajukiria tuwe ngiarega kwandika barua tutithirwo tukiaragia au tukwaria mwana uju na kiabagie kinene na ataririte jamoja mathangiko jara batwire gukurukira njare ni sema thainiro mwankare akinya kuromba uterio me akaraga njeu tukara na amani kwa ubaguzi njeu wewe na mwana orejere na wewe kwawe kwa nya kore irio tukariza irio bite bikandi ibyo twanenka iro birere irio byarugaja naro tware rojo goro bibyo tukare na biteruteru irio bikeba bikayo jayongwa majani tena sukari jongo ijo jekia ujari undezite kuma gwako ijanje wo utakara na peace na ikyo yatumbire kwa untikara wo ikaba tutopame ko chuzo kwa ntakara thina
community wangu kuromba ibu mbitire tu au mbumbe okarapisi rire mbere zeito akarapisi so kedani boenda tukarapisi na my brother au to survive turi au please tunaume au mwirega jojo nandi atori omwe na akari ni baugite jonto mwekuru jo naremete kumenya ati kiriro kia mwana uro kije ne musiari bate na onge bwo kugita ende no kumukunji ndama ciawe na gatiga kinya ntame imwe na bakaro mutongeri ithoka iri ntura yu yanjo tene ora nonto nwe omwe na ana ibo bathatu nebere ana bo batigwe pone thiri na bakare kwethe bwega mukomborithia kwia kana tuigwe kwang'ania batu tugeta njeu na tutitiga njeu karibu wega na ndikwou na thame puru atyo ni ururu tuigetwe muno to akaba tuchiomie twejenjeje tuone ura samu akuthio kuruto mumari ndene ntureji na njeu ikare bwega ende tutiomba gwitikiria na bau bendera guteseka nke reportera wa TV weekendi kuma njotene kirimene rwire rwarera gisone ke bure mbeta mawera kerigia